gelekî baş e birêz Tuncer Bekirhan diçûtê û li bo tevgerê dike û amadekariyên hilbijartina dike û hilbijartin nêzik bûne kêmî mehekî Tirkiye û Kurdistana Bakur dikevin nava hilbijartinên herêmî. Îja birêz Bekirhan ew ji xuya wilo teqlîda Hûdapar dike, bizarî wan dike yanî teqlîda kar û xebata wan dike vana berê xwe didin zimanê Kurdî û cilûbergê Kurdî daxwaza zimanê Kurdî dikin, Hûdapar ew jî û partiya wî ji mir daxwaza Apo û İmralî û nizanim çi niha behsa zimanê Kurdî dike. Xemnak yanî bere wilo Kurdê me ji hevdû bielimin hade bi ji Hûdapar hînî hinek tişt mişta bibe. Min jî di xelekên derbasbûyî de hinek rex nekir. Baş yanî berê xwe dide zimanê Kurdî gelekî baş e. Lê Tuncer Bekirhan ez nizanim bi Kurdî zane bixwîne û binivîsîne? Çi dibêje? Dibêje yani neviyên Şêx Saîd yani zimanê xwe bernadin, behsa zimanê Kurdî dike yanî. Baş e eger ez Tuncer Bekirhan yekî ji neviyên Şêx Saîd wî hesa bikim yan jî ew xwe hesab dike ez nizanim yanî Kurdek siyasetmedarekî Kurd e. Tuncer Bekirhan bi Kurdî zane? Tuncer Bekirhan bi Kurdî dixwîne û dinivîsîne? Eger bi Kurdî zanibe baş e. Eger bi Kurdî dixwîne û dinivîsîne îna baştir û çêtir û mala Xwedê ava. Dêmekî ev axaftin ev manşeta hane, ev axaftina hane, ev daxuyaniya hane berî herkesî li ser Tuncer Bekirhan pêk tê. Ca mêr zimanê xwe yê dayîkê bernedayî. Ev tiştekî gelekî baş. Dêmekî bi rastî yekî ji neviyê Şêx Saîd e. Yanî ne yanî wekî mecazî jî bi yani ne heqîqî neviyê Şêx Saîd bi. Lê kîjan kesê ku girêdayê zimanê xwe bi xwendin û nivîsandin dêmekî heq kiriye ku neviyê Şêx Saîd bi. Baş e ne tenê Tuncer Bekirhan di nava HDP'de di nava sergirdayetiya HDP'de çi qeys kes hene bi Kurdî dixwînin û dinivîsînin. Dem Partî HDP Dem Partî hemû ew çîrok e. Yani ev pirs ji bo Bakuriyayê ji bo ev apoçî xapoçiyê ku di nava HDP'de dikarin bersiv bidin bi nav. Bi nav bêjin wela ev filan kes yek do sê çar heqwase. Rêjeya kesê ku bi zimanê Kurdî dixwînin û dinivîsînin di nava Dem Partî di nava HDP'de ev in. Yani ji mir tê behsa zimanê dayîkê dike. Tu behsa zimanê dayîkê dike divê berî herkesî tu bi Kurdî bixwîne û binivîsîne. Tu bi Kurdî biaxive. Tu rêklama partiya xwe bi zimanê Kurdî bike. Yani nizanim ev cemaeta me ya xapoçî li Bakurê Kurdistanê yani yek digotina li parlamentoyê biaxive wê dinya xerab kin. Yekî nizanim çi cumleyekî bêje bêjin bina van bi Kurdî daxin. Birê me ne tenê di hundirê parlamentoyê ji bo rêklam û propagandaya siyasî. Na. Divê di hundirê civakê de. Di nava têkiliya rûberû bi gel re bi xelkê re tu çi Türk bi Tirkî diaxivin, Ereb bi Erebî diaxivin, Kurd divê bi Kurdî biaxivin. Ji min nebin wekî navê wî çi ye Ebdullah Demirbaş dema li Serokê Belediya Sûrê bû xwe dida pêş ku camêr hez kiriye zimanê Kurdî û kesek wek wî tune lê ana xwar li twîteyê wî binerin û postê wî bidin hemû bi zimanê Tirkî. Hatiye Ewropa PKK wî dîsa vegerandiye Tirkileşme wî bi pêr çêgirî. Ebdullah Demirbaş. Serokê Belediya Sûrê ew ê ku bi emr û telîmatê Cemîl Bayîk jina xwe berde. Ev Ebdullah Qerasê zilama Ebdullah Demirbaş ku çavî wî
لكرسيا عثمان بايدمر بود خواستوار الجهة عثمان بايدمر او جيج او خون جيج باشا يعني ابياكو بحثا نافيين شيخ سعيد كيا وافتون جربة كرهان قيش برخو فديناك قيش برخو نابش برخو فديناك اگر برخو فدي بكرهن او وگريا دعوية اورفاي آبو كوچاوا آبو شيخ سعيد بتشوف دك يكي الكومنت كي سر كنالا منا يوتيوب نفسان دبو كو كالكي دري ابو بحث الشيخ سعيد كري اخافتني تبي بلغانا هاي خلي السر السجاري از دبيجم دما صرخنا كي دكم از ببلغا دا اخم بري ويجي مغوتيه دعوية اورفايده دا بلغا ندا اخواني فيها نانو تقرشمايك بأبو قاتل اف دعوي الرسمي لبيشيا دادگه ومحكمين تركيا البيشيا قانون تركيا آبو بسني كومارا تركيا داي بسني مصطفى كمال آتاتورك داي و كوماري قناغا دا مزراندنا كومارا ترك مزن كري قوتي ام شوپاجو PKK آبو شوپاجو مصطفى كمال آتاتوركن دخوازن براتيا غلا بيك بينن وكسين كلهم بري مصطفى كمال آتاتورك رابون دخوستن دولة خلافة وگرين وعشيرتي بون وبهناوان طنق وبهنا خل مصطفى كمال آتاتورك فرحنا كرن كمال آتاتورك جي كومار هنا نوه 2 سال 3 سال يعملي بچوك جبو كوماري بپاريزه جبو لايكليزم وديمقراطية بپاريزه بخوين بالسرتي ايريشي سرهل ديرا كر ويعني بفي شيء واضح هاني آپو سروک نووی سروک تفگرا آزادیه سروک تفگرا نظام چه چقماقو بنیشتین دموکراتیک پسنی قناغا دامزراندنی دولت تا ترک ضد دعوه اورفاده وگرن اوی آپوچی وگرن PDF اویج الجمنه والله ما بزمان عربي جي داخل ما بزمان تركي جي داخل ايكو بخوازه ازي جير بشينم في فكاكا بفدي وان تشتين آبوي جني بزمانا جي بلاف كري اي هرم بخوينن ما سوچه من ايجا آبو دنوتا گورشمه خود گوتي از ندش مني گله تركم ومصطفى كمال اتاتورك ندج مني قالي كرد باش ندج مني قالي كرد مصطفى كمال اتاتورك كي شيخ سعيد دار ذكر كي سيد رضا دار ذكر كي وان كونكوجيه هان حمو بيك اني افكسين كوتين شمر كومنت درمسيني بريم مقاسي جرانيا تم ابو خندي متشتي خندي تنخندي تناخينه تشي هاتيش آناش یک ورش من پاراستنا آپو PKK بك هم كيماني بره هر ارشيف و ديروكا PKK بخوينه بره هر پرتوكي آپو بخوينه وره خمناك سر چعوا بره وره آپو PKK بپاريزه بس بخوين هر بخوينن اوي ورش بربش ببلقهن وببنقهن وببنيني كرو تبي وتبي وتبي هر يعني قصص شبكم از تیم جوار دبیجم هوال ورد نفساندی وال ور آخافتی دبی از 40 مليون كرد يكوز وكي از رابن بكبتشيا از انفرماسيوني اولو بدن بروي شو ديسا شو باورنك ديسا ويجمر بيجش يعني بي سروك نابو او سروكاتي وهوال تسورج فهمناك وهوال اف تكتيك وهوال تسروكاتي فهمنا كري تا اوندرلك فهمنا كري كرو دهر تو اوندرلكيته وسروكاتيته ونظام جيته ابشي يعني ماشي دبش نفيين شيخ سعيد زماني اخو جبير ناكن نفيين شيخ سعيد اي راس تقينا زماني اخو جبير ناكن كردي ولات باريس ايكو كمال اتاتورك دجمن دبينه ايكو كمال اتاتورك وان كشتي يعني نفيين شيخ سعيد جبير ناكن
نجي تنجر باكرهان ر نجي سروكي تنجر باكرهان ر آبو ر جبير ناكن كو آبو دستي كمال أتاتورك جخوينا كرداششتي أويا تجاري هم جبير ناكن كرد ونبيين الشيخ سعيد جبير ناكن في مسألة هاني طول هلدانا يا كمين نجي كومارا مصطفى كمال أتاتورك نا جي ترشكشي وقحوشين في كومارا هاني ايكو بهانه آتاتورک دبینه کسین وکی آبو هرن وگرن پرتوکیوی خوشک بخوینن ولو بمجيكي الزلال بمجيكي رخني پشت ورن جنبري خواه و برسوامه بدن و رخنال مبكن بيجن والله آبو تشتكي ولو نقودي ما اگر من نخون دبه ومن ندي دبه ما از يعني قي بشك حسابي مجي يعني ما زيش خور نبيش والله وقهرمانكي نافا خابوتشيا دجمر دركه بجمر بيجنا والله هوا برتوك وتيدي تنيمان الجمنن ارشيفا سرخابون برتوكي ابو بزمان عربي يعني وحتى اي تركيجي ايدي ونش وكرديجي ايدي ونش تخواز اي كو تخواز برسوي بده بكومنت او بكورت شروع ويا برور برتوكي سروكي خو وارشيفا بارتيا خو بينه پیش بريمه ولو جمر بناوي سخته بناوي نظام تشيرو ميرو كي ولو شغل زاروكا وشغل بيري كي سر تنورا نلا